Yakira umwanya ogu amazina ni Jena Mumpeire kandi ninkora office erukutwara ebyobuhangwa ningo bakweta District Natural Resources Officer omuri Rubanda District. Irizoba cyakiriye ekiro cyo kujaguza kwatanisa kureba kutwakubasa kukuma ebisharira byitu omunsi yona. Kandi omukoro gw'erizoba gwaza bagukora Kampala National Forest Authority konkani twe abatabasa kuhikayo twagukuratana aha mutimbagano twarebe abantu bakora abo kugira ngo nikitukwataho okumanya ehuru y'erizobe kiyane manisa. So erizoba ekikuru munonga wekitinisa Honorable Robin Nabanja Prime Minister w'ihanga yaronchinga ekibra kweta National Wetland Strategic Plan. Hazecho niyongenderwaho eyitukuza kukuratira turukurinda ebyobuhangwa na munonga ebisharara omyanya etari yemwe nemwe mu Uganda okugira ngo tubase kushikiriza ebyo bisharara bino kukora. So erizoba twena tuyikiriza nangu tutambure n'enteekateeka egyo ekihandiko kiroho kiina amateeka kandi ntuyikiriza nangu twakwatira hamwe ntwija kubasa kushikiriza ebyekisharira ebyo okugarraho ebisharira nanokubikuuma ngo bigumeho nibikora emirimo yabyo. Tugambireho bimwe aha buremezi obumu bwine omukugezaho kurinda ebisharira okukira munonga omukyanga ekyo kyakigezi. Awe bari munonga sebo moderator omukyanga kyakigezi buri omwe nakimanya ngu kigezi omyaka ya kare abantu bakatunga mu titles omukyanga kyakigezi ezimwe za expiringire ababibina amagezi bakazirenewinga. So okugarraho ebyebisharira omuntu yaine title ne freehold. So twine munke ekizibu ky'okugira ngo nooba otakamanyire noho oyine freehold valid ninga expiringire. So tukine orugendo rw'okugira ngo tuba profiling tumanye nibahi abine titles hazariho n'emyanya etine titles by the way. So ntwenda kumanya nibaha hariyo myanya etine titles nibaha abo titles za expiringire nibaha abo titles za renewingibwe. Turebe approach iturakozese twashanga ori atine title obwe nito tukumorekerera okwayino kukikozesa. Twashanga oyine title notukwatagana nawe omungeri kumusikiriza ngo tukwatagane tumworeko kwashira okukikozesa kugira ngo kyasigara nkikore emirimo yakyo. Konka nokukira kwa byona abantu omuri kigezi tibine itaka atabo kugira ngo emishozi katwarwa emishozi itaka ryo mu mishozi erukweza rikatwarwa mizi hata nabakuratira orwezo barukurata omu kishara emisozi bagihinga mu karitusi. So ekyo nekizibu munonga in addition kongera aha National Wetland Strategic Plan nka Kigezi region twinoga okuturaga tukakwatanisa na landlord tukareba okutwagarraho emishozi egyo obundi kikakyendeza kugira ngo abantu niberunda omu kisharira tugaruka tukose emishozi yitu okuhinga emisiri yitu. Awere mboze kabire riningwa konka obwire ntuba twine buke munonga no kukira munonga mushaheze z'amakuru bitu kandi ogo mucyara ntujya kwantu mweta mushaheze indi ningo mbwiro bundi obuturabe ntu bamanyisaho tugambe nawe atshobore nibintu kibyenyini ebirimo nibikorwa mukubasa kurinda ebisharira omucyange cye cyakigeze nango no kukira munonga district ya Rwebemberamo ya Rubanda kandi ntumanyisangu ntwendeza mwena abari omuline yo kurinda byo buhangwa orunaku rurungi orwa World Wetlands Day. Ndi job namanya apuri hano muri Kabare kankugaruzeho omu studios ogumize muno reba makuru agenshonga.